Ketheka mutegeri bwega nontu bakwana kanya kugwatanira nawo nikire iwe rutha mugwanja mbitagwa Ntinyari Kinywa. Tukendiria ntusochie muteteri wa Kyoto Jamiru Salesio thuranira na ithurite ati milioni 29 ira ciathuririe ni mbunge ya kaunti ya Meru kiri obisi ya munini wa governor no Mutumanto Ithinkite mukinyirite untu nande butumite Mutumanto Ithinkia akandikira barua county secretary wa Meru Kiambi Atheru kenda guchwa mwerekera mutukikare gatumenyithia nkuruke. Iji ni baruga kumobisi na munini wa gavana Jamiru Mutumanto Ithinkia amerekithirite kiri county secretary Kiambi Atheru. Barugere yandiki tariki 13 mweri wa 12 mwaka muthiru akiuria niki gitumi kigina kia milioni 29 kiria giatengi kiri obisi yawe kiri mwaka jwa thirikari jwa 2024 gwita 2025 gita kinya gutumika kinya ndururu na kinya kiri report ya control wa budget ya quota ya mbere ya mwaka jwa thirikari ni onanete kigina kiu gitaringithwa gitumi nande muteteri wa Kyoto kia mwingi thuranira Salesio aumirite kumeneria tagari are na mwankira thaiji deputy governor ati kwa facilitated either way in movement ituonete nyake budget iwe kire to milioni 13 cia kugura ngari ni untu ngari yawe ni iri na mantu twareizete na tukia petition then county assembly ende governor we na kumiria kuigurira ngari injeru tariki 18 cia mwaka muthiru December 3 so thaiji mtora nkuria kiuria kinene ndi Kiambi Atheru nwithiritwo ogo communicator ni deputy governor ekuragie nikibote ku implement budget ire kurukirwo ni county assembly mwankira thaiji deputy governor na gwinka cost ciawe kimuko ku facilitate ngugi ciobisi yewe so kawira utongeretie county government bwina Kiambi Atheru ameri ibagwetia answers mbeche cia million 29 nonto itatumirwa imbi bweterete kuthithia na cio kana bweterete mwaka juthira ichokagie treasury nikibukwenderea kumisa obisi ya deputy governor na mkojwa deputy governor kingi Salesio uriti ni mwankari DG Mutuma akethira kithangi kwa ni thirikari jiri wathanine ya kawira mwangaza itwetete kuota ya ijire na Kiambi Atheru ote machokio rachokeria deputy governor kiribioria biria agokuria ogo resavu mtomwe kana resavu Ameru Bonthe resavu governor kana resavu aritingoge Meru county Bonthe ninge Mutumanto Ithinkia ne Mumeru kana ne muritingoge wa county government muthiene mumemba wa New Dawn kana na Nyaga na ugite kinya ritingoge thirikari ni Ameru no betete na mbere kuinyereka kumane no tongeria burabureku misara eitibwangu giba Ameru mieri iri mweri wa November na December patirei bakeja kwajwa insurance eteko batethia kawira ogo nyokwingwa wetiro swa insurance ire 3 debt insurance ire tegutethia Mumeru etugutethia muande kwa Mumeru nonto insurance ire baligito 2.75% na already bakoregito ambese inge cia SHA na insurance iwi tikumba kubatethia beta masibitari nonto batena choices of hospital atukuria abakagitwa misara maita jairi abakagitwa mbesa cia insurance ya Trident basoke bagitwa mbesa cia SHA batonyithie gi SHA kenda batetheka bebonthe nonto ine akiao bongi nabu pena thinene mono nonto kinya otego submit mbesa ira bajukiria cia roni alias na ndi bareta bakethira bagiti mbesa na bo bagitete mbesa nkurukie meri 3 no tekunenkanira mbesa iukie mabanki jara bajukiria roni okeja kwithira na ndi mwakene jumwe muntu areta banki eta kurimbie kuoneka kethire 8% yake akora ni ari metete kimbanki ni anenkanirite bankine ikoma mono nyabisi baretera guchwa batu ikotu banki kubetekeria kubenga bae akiao na ogwe ethiro tikumba kamurika gucure tu akoi koti kagito ke Mutumanto Ithinkia nonto akethire na kiao na Ameru ke report rate to shawero ria kwa rieto ni mutuge kare
Mubunge wa Gembe no Julius Taitumuno rete akariba gishigo kya ugikia baruga chero mbare ya basari bate kuthingatira siasa augite kinyakithira thirikari nene itirekere tiembe cheiji kuri na bata ya gwikia maromba jaja kure. Mubunge wa Gembe North Ton Julius Taitumuno rete anto mono achiari ibarabaina na secondary mwanya ibaerutanirie kujuriria abaro achakuromba mbecha cha basari igitarire mbere cukuru tia rugurwa nikenda cukuru ikeya kurugurwa na mbecha ciarekerwa ni thirikari ciomba kwethero gikinyira arito macukuru nikenda bathina mbe na ukara cukuru batakuthangika ukankera aciari nana tariki 3 baiturie the division and quarters nikenda bakoyulilia fomu yu nikenda tuthiranie na nguiu na tutitiwa nguine ya kubanga na wete ambassador nonto mbeca itikinyite na antu babati kutha bakimnya abu nonto tukuringirwa ora ukuibwa ino batu wangiriye na wakithini thano ire tukana kuringa na mobatu na ature tariki ire na ithatu na inya oyulilie na antu betu ndibere ibaimenyere baratwita prophet of doom kana iroria bia mingwanano na wiki udu bila mtu aitako ya besha akawatoya nonto aina agenda na alikiri musimamo yungi wa siasa besi tutiana na siasa si aya wamurtwa na uro inobatu kuro karomba no kawa Nkoroki na oretie nabo anto batigetigire gwikirwo ouaya ati baromba mbecha ino batinenkerwa nonto inwichi acha itautethia anto no ende mbecha ino irirombo imuntu aya na obatu na muntu wonthe na obatu akaguneka mbesira no iria kwana anto babati wole effort assuming askuru enaritwa maana thatu bakuromba maana yeri kana bakuromba maana thatu yara baki akuona 250 kuringana need basis ngwete kia ngwe une fair no tukinya tu no kinya tu ko batia rabatano bakariona itubati wethatu kwa oni pengine ntone the better off my sister kuona kana uronge ibi antu batenda kantu batienda kwa na credit wendo osunana we have done extremely well kuma Gembe North Beton Class Chabari Onde skuru chirigeri kurugura kimya ketutete mubunge wa North Raim Daud na ithurite ate gishigone kiawe batumbite kutha bena irasi 29 bia grade 9 na kiugana ndi arito baba thoma irasi skuru ira chiria kwina day school bakarazimika kutha bagitumira irasi bia form 1 biria na thaiji bikethirwa bitheri nkruki nethiritwe akioria Professor Kithure Kindiki gutigira mirun bakugunekana weti na mbere kumania na gite kiawe kia munene wa rais. Mubunge North Raim Daud augite nandi kagite kara cukuru githengete gucoka kimatwitite iracibia grade 29 bitumbite kwa ontobra ni gwati na nandi arito baba bomba guta cukuru cia secondary kuthoma iracibia form 1 bila bititha bina arito kuhusu grade 9 matayarisho tuko na shortage ya 29 classes North. Tunafanya zingine tutarekebisha, lakini approval yangu ya classroom 12 na ngojea CDF approval hawakuweza kunipatia December. So na Ministry of Education pia walikuwa wanafaa watengeneze between 15 and 17 classes, hawa pia hawajaleta. So naona kama hatuko tayari kabisa kwa shule kadhaa, lakini shule zile ziko na day schools karibu na hiyo zile classes zitakuwa ziko tupu ya form 1 ndio zitatumika kwa grade 9. So sioni kama tutakuwa na shida sana, lakini as soon as approval nikipata by next week, mimi zangu zile tumeahidiana na Ministry of Education ya CDF, nikipata approval tayari tutaanza kutengeneza na Ministry of Education pia next week nataka kufuatana na PS Dr. Elio Kipsang ule tuliagana naye ndio wafanye kazi yao na mimi nifanye yangu. Akiuga bo benda cukuru cia junior secondary chitho igikwa ke cukuru cia kendori kagita kaka. Mambo ya serikali kukua tayari ama sio tayari, CBC ilikuwa ni kazi ngumu. Ningefurahi na vile nilisema hata mapema, junior secondary ingewekwa kwa secondary schools. Shori tayari tulikuwa tushatengeneza hizo classes. Sasa hiyo form 1 zile zitakuwa tupu. Kama Meru School tuseme,
watakuwa na 10 classes free. Kaga Girls watakuwa na 6 classes free ya form 1. Hizo zitaenda wapi? So we need a rethink on how we are going to go about it. Kama ni grade 9, in future tufanye exams in grade 8 na grade 9 waingie form 1. Amna bubu akarira manthia giwiti na mbere augabo kira mbere gitemuno kagitagaka ni thirikari kwethwo ikinya mawirane na ora minister bagutaba kiuga mendo jageta gutererwao iba kwenda kindiki muno ethwa akibatetheria gutukuma witi na mbere kuja Meru. Sisi tumepeana mapendekezo na ni juu ya rais wetu Ruto kuangalia anafanya fairness kwa kila mtu, so tunangojea Deputy President Kindiki aamke kidogo. Hata tunamtafuta saa hii, nasikia Kenya mzima inamtafuta, sijui amepotelea wapi, lakini na hakika ako sawa, lakini anafaa atutetee zile projects Kenya Kwanza iliahidi wakati wa kura zinafaa zitimizwe, na kama ni CS wa energy kama anataka kubadilisha ile ilikuwa imepangwa, basi hapo hatutakubali kama bunge. Tutasema zile mipango zilikuwako ziendelee. Akitafuta pesa ingine ya kuenda kwake, hiyo ni kitu tofauti, lakini zile mipango tumaliziwe projects zetu. Akiunya mawira na jara mutongire mugongo ugire manthije gisibitari na mirandi igi ijabiri kuthoje kinyanira. Kwanza ya North Imenti na Meru County, ile tuliahidiwa madams, ile tuliahidiwa stima, ile tuliahidiwa mabarabara, hizo hazijakuja. Na hata ya health tunangojea, rais alituahidi milioni 500 ya Meru level 5 hospital, referral hospital, na milioni 500 ya Maua hospital. So tunataka kwanza hiyo ikuwe released ndio tuweze watu wetu waweze kupata huduma, na pia SHIF ikifanya kazi basi watu wetu watafurahi, lakini mpaka wa saa hii kuna matatizo, lakini naamini itakuwa sawa. Akauga na thirikari ikeja kubaringa chenga kimanthije giwiti na mbere au na ndibe ketho bena murunga majungi. Wacha tusiambiwe kama tuko yes MP ama no MP, because at the end of the day kitu muhimu ni kupata maendeleo. Ukiwa yes ama no ni kupata maendeleo. Sasa hapo hatutasema tuko yes ama tuko no. Tunangojea serikali itimize ahadi zake. Basi tunaenda, hii mwaka ni mpya, wacha tupatie nafasi serikali tuangalie kama wataweka kwa supplementary budget mambo yetu. Wakitoa sasa hatutaweza kusikizana na serikali. Hapo ndio tunaweza kusema no. Kama wakati wa finance bill, North Imenti constituency ilikuwa natarajia 600 million ya barabara, lakini vile ilianguka, sasa hiyo pesa hata sina hakika kama nitazipata. So nilisema yes ndio nipate maendeleo. Muthuri Muriuki wari Juma mutiri wa Kangangi. Mbunge wa Mwingi North norite Rais Ruto gucheberia gitene nuntu na aremi gutungatira na kinyagukari ya Kenya na minerete thirikari nuntu bwa kuura kwa mbeu mbithi baraba kwirika kugwatwa utayakiure Rais Ruto gutigira na baba ba guchokera njabari moyo. Anthony Kathenya atutariria nkoroke. Point is, if the president really claims that the system, his administration does not really know who is doing this abduction, who is safe? Am I safe? Are you safe? Is the media safe? Also, who is safe? That means we are living in an unsafe country, and therefore, and of course, where do we then get refuge? If because the government is supposed to protect its citizen by law. So if we are not protected, then where are we going? What country do we have? Do we have a country? Are we going the Haiti way, or what is happening? So the president and the administration, the Kenya Kwanza administration, should own up and tell Kenyans the truth. That is what we want. Before Kenyans then explode, because I'm sure if these things are going to continue in the next 1, 2, 3 months, we are going to have a situation like the Gen Z revolution that we had, that we saw young people occupying parliament and chasing us away. And we don't want to go there, because it's going to affect the economy, it's going to affect the international image, and that will also not be good for this country. We might have enjoyed a lot of freedom and a lot of economic progress for years, but we may lose those gains
in a very short period of time. So my plea is with the Kenya Kwanza administration and the president. These are young people. You know, we have young people in our homes. Sometimes they don't do whatever we want. They have their own way of doing things. And the only thing we normally do is reprimand them, talk to them, and advise them that whatever they are doing is not right. And most times they will refrain from what they have been doing and backtrack. I think they are leaders who are misleading the president, and they are doing this with impunity, thinking that they will win. I can tell you, in this situation, there will be no winner. All of us will be losers. People will be killed. The government will face problems. Maybe the international community will shy away from Kenya. And when the economy of Kenya collapses, we all suffer. So I don't think it is right for certain leaders to take a very hard-line position. I think it is good to soften the heart, the leaders to soften their hearts and address this matter from a diplomatic point and not a confrontational way. So I would rather, if there are real issues, let diplomacy apply before we now go to these, rough ways of handling this, or misunderstanding. Tanambera kurumira nso chetu nchokerete nyume kagitagati kuraja. Bonde ni anabanjema usiaraga tukiona lakini tweteta mbere tukathira tutikumba kuona ndege ciejire no ithatu pilot yatikinya none ukira ukua bare bakuite tweta twoja maitijara tukaikira amwe ingiftinye kwa kuma murungu ekudeal nanto na nino monkambite the next step ya change policy. Kunireka something nitie nguvu bado wanainaka yubo manyamanta tatebui babo tangelia mudhiro yotoga babo kale kayokana nane waje kirewega nane menya indatigire anto ira ciari ngara ni mbende nkone ui kwa liama na sheriro nyombe nyaki lakini utagira tukora wega ninankurite nyo tio utotoni mwangu nakumbuka tukiishi mahali panaitwa Kibira kwa karibu na msikiti, nyumba za matope. Ira eri presenting nguntune bali colonizers ba Meru muchunkuri akwalire umuntu umuite bwana kanasa kwa rauda bodere gida amaki nani utakuwa ui ilo ya wada igada tu dancing club kana debate ya tutakwariego ena otena ganduga kure amwari chonda sinki nagija nkadambia chuba ngege aruwe chonda thanga ura chonda ngege chonda ihirengwete mwari akanywa fanta Bage gwetana mbere kurumira nteto chetu tugichokera mwandiki munene wa nkiama ya arimu ya Nat Noe Caxton Miunge norete thirikari gutigirane kurekeria kigina kiri maskuru kienda kubombithia kwamukira ritwa kiumia twetite nkuruki norete ministry ya kithomo kurekeria mwerekera gukonia aritwa ba grade 9 nyuntu skurire nyingi itena irasi bia aritwa baba kiari gintu kira kwenda kuiga muno na ndi muno ni aciari ba grade 9 bakwenda kuigwa kethira
irasibira ba promise rwene thirikari kia grade 9 kethe biojuri migambo ya mwandiki wa Nataja Meru Caston Myunge akiaria kagitene karia skuru cherigeri gochokwa kiumia twitite akiuga kiuria kiria chari bagochoria nikethire irasibia ngirindi ya kenda ni biojuri ta uria thirikari ejanite wirane ati gwikinya mweri jo mwanka jojo ilasibio bikethe abire kurika Myunge akiuga uma kuri na maskuru jamwe irasibito jori na akiuga konge kuri na maskuru jatena irasibiu na nde akiuria kinene skuru irachite na kirasi kiu kiangirendi ya kenda inana bao bakethira bakithomera oni thiurukanite na skuru nyingi still kweba mbeti irasi na bitojura na kwi bangi batanenkerwa mbeca nyeje gwaka kirasi kiu kia grade 9 na ana no basokete bakathomera ku kikyo kiure kinene sana kia tukuya thirikari irasi bitiaki na skuru sokete Jumatatu tariki 6 na inge sokete Jumanne tariki 7 abigakwa no tukoka abigakwa na ruo kana abigakora Mulungu omba thigura kiwa let them be right and there was right kathirikari kawa let them be classes kana atia na ndiro mbaria Myunge nierekeria kana bisaba kithomo kiri kaunti ya Meru guchumiria kuga ni skuru ing'ana chiri ni irasi biangirendi ya kenda na kinyabo ugeni irasi bing'ana bitojori na kuga kinya skuru irachite na irasi buru accounting directors about education barunga meba analyze o county director ka analyze rutero wawe kaugwa skuru yakwa ndene county yakwa skuru igana na ge skuru igana iraje na iras ni skuru 20 kana skuru 50 iwinge bitena class nikena twemo turi aciari tukame atiri tusoke ana beto basokete skuru tena class na tutita kwira twite mbeza twake tutekaya kuwa ana beto basokete skuru vergete class na bara bukathoma rungura miti kirirwangirwa kithomo ukurukira thirikari nene Myunge ariruria gutigira ni rukurekeria mbeca cha maskuru na mpwe gutigira arimu banene batukurukira kagita gakomo gwitithia kithomo na mbere akiuga ni untu kainge thirikari yugaga aritwa bagatumwanja kugira BC indi thirikari itithagira igitegera skuru iji thirikari enenkanaira promise ekauga ukageta muciari urita mbeca barutu kunenkanira mbeca thirikari ekauga nekanekana mbeca no tugotumikiwa aciari bakarita mbeca aciari baikinya skuru principal kana end teacher bakambira kwira aciari ibarete mbeca niki no tukwena mbeca zito capitation o mwana buri kwitha kinenkairwa mbeca ingana thirikari na thirikari nayo antinekana mbeca mbere skuru soka beta iraciari ara bakamba kuthina for example baba kwenda kurugura bia kuria betera thirikari nenkana mbeca watu gotecio so principal kana ndi teacher bakara thiguru bakabanga na aciari bakabanga uria bagetia mbeca jia kuriwa skuru kajo thia bintu kingi yanandi kurauraga na kwamba kwitha gwi skuru bioro biomoki na thirikari ta nenkana mbeca jiagwita ngugeu na mpwe no tugotumikeu ukona arimu bakarinde guru kana principal bakarathi guru na mbio we mwewe na kenda bomba kwira ciari barita gintu kinano ntu bakurungamira bintu biu itukwenda kuria thirikari mbeca ira baugia bakanenkanira pa child ndiye gwito capitation mbeca iwiri kweja mbere skuru isoka nikenda principal kana ndi teacher komba kubangaira mbeca atikeye kubanga goka eterete kiripotrande toshia weru riakwa rietwa ni Mutuge Kare Muthija tusonanjire ndi kwibwaga no tubakona kanya tugwatanire kaire wona charinga themwe na nusumbe tagwa ntinyari Kenya